KAIPO ningkan krisiar ta ke chok arani pen pacheton dunsi sikari hansi sarmen hansi udeng thang rong phar parong thom kidu ke boydet saru sarhang heme jangre tekok tiki abang kubang phi pu atom anaphan chitim alan epak pak kerap kepaja sikari hansi la pen sarmen hansi arong along therepo niphang kora trok arni karbiang long indigenous people organization mati thihek pen KAIPO hampangasong mahang kethek ningkan krisiar ta kechok katalon pen pacheton si number 18 lumbajong langso Disama number 2 ahavar sikari hansi sarmen hansi lapen udeng langso thangrong phar parong thom kidu ke boydet heme jangre tekok tiki saru sarhang sarpi sarphu bang pharu abang phu bang phi atumaphan kusuri mate chitemalan KAIPO hampangasong atum kanghon kajin sopen kerap kipi kepajol tekang birta kumridun lapen karbiang long indigenous people organization mate pathihek pen KAIPO hampangasong jasemet akemangda maputhak ke karbiang long kedobarim karbi dimasa rengma naga tiwa lahai ke ongdum breakjam indigenous akhai atum sonsoria kesung ke boy kedoan pusita ratphur pak arjap thipra sorkar adung patabok dunra chingki chathandun si akesum ke boy katora pen kachapajok thejra phansi KAIPO song amhang pathek nangkok lasi kai kita rada kisung apor hot arjabdun thibji pusi KAIPO thiripya mephu samson rongpi melong lamthi joydeka lapen KAIPO artaning kan krisi katalona melong kachitong dun KAIPO GS Robinson Togbi District President Hempuingti GS Elias Togbi Sikari Hanse Rongasar Bidya Singh Hanse SGB Dorsing Hanse Sarmen Hanse Rongasar GB Dorsing Hanse Udeng Langso Arongasar Thangrong Phar lapen keongdung rongarat amekaratung chatong dunsi me RDP dun lapen in samjin pensi me tachunpo nasi nitum dak pini Disama no.2 sikari hanse arong nitum dak indeng kresi nitum KAIPO mate karbiang long indigenous people organization so amhang ka thekan das nang talon lo nasi kidamtang lingkan da son thak nitum nonson kiduk kelak arong mate isi remote area son son adino nitum ning kematha pen ning aklong be mathasi mosori pak weta ron ponji pusi tum matha ponsi chisik pon lo asla so chisik pon lo pini nitum dak rong thomarat bhani tum KAIPO song pe nitum mosori ron pon lo pachitang pon lo lasidak adu kabe nitum temra pet dang pet tum anta me nitum dak ingsamjin bel situ na so program pachun pon long lo lasi kiwangji lang along sami la sonak thak nitum chisik pon do thulo je muneng isi pusami la son silitum mane arong mate kiduk kela rong mane heme jangre la sona thaksi nitum un alpen mane kirapon dia phasli tum chisik pon dolo lasi isi bangke ning aklong pen kachoro gangtung mate ning aklong pen kachoro ka pajir gangtung mangala lo non la so program ni tum la KAIPO la so program kichun det la bangke nitum korapsi kichun ma produng te nitum phan inut bahani nangkang hondun la so contribution kedo si nitum phan mane la pinia ni tum distribution la sa mosori keron ponong lo sa prangsia thonsin tum kachoro pajir poroli tum phala sa songnong nitum tangka sekai sini betam nang chirap dun la sa program pachun dia phan la so ke theki ding mate man peng do la so akar bi to phal mane nitum ahin pen suri karon pajir lo nitum la so mosori keron ponong pot silan okpet ka chisiga bangke pinang an rong thoma phanta adon 5 si pachetang labri pulo boy fit same a program itu pathi ponlong o jalo pineng bangke election project puri lo kamasi code of conduct lagi lo amasi lahai asap so kasik sak mane gatherings mane meeting pa dota mane nitum bangke social organization hamphang so pinang kamasi la so bang kache sik pon bang asap so kadure do chatlo amasi nitum da mosori keron ponlong sami rong thom pe tum la mane pak pharoi si social son si tum ron ponlong lo che tang ponlong lo number 1 abang ke lok khon hansi kipi makor do pusi nani pardo kadon de Valo.
Bonti bepi. Kasama pindahan nito. Bahan nito. Gambar utara bulan. Nese karing lengki. Kami pamam. Kasang bepi kya betul? Amborong hak. Mereka tanya bang boleh. Kalau. Laganya lah. Ambil lah boleh. Kita coba ikut macam kau pun jalan. Kasang timung pi. Kalau dah bawa, rolah. Oh, pilih aja tim macam yang kau boleh ni. Nasi tu. Ang komod. Baik. Harbi teron pi. Pulang ke belakang tempat pindah. Batang timung pi. Sikarian siarong. Ada ni tum sekolah kiralong. Apa ni tum dakar behamalong. Ini tum karbiang long KAIPO pu. Isi organisasi ini tum karbiang long itu minglong so develop je pan community je pan kethek je pan alang tum asong ini tum malong dak wang lo la sini tum nolamat ni lila media asar tum pan tan ni ala tum pan churolo tapi alang tum pan tan ni itu marong lai itu gelak tum pan be yang dia pan mega be no be tum pan je mosori pakpageron tekan tan ni ningarong lo ni rong asar pen asidak sikarian siarong arong asar nyeli bidasingan selo la sinon alang litum lahai organize kiseng nyeli karjulong ga ningkan frog for pram lo sitame non lo sona meeting long kacing kilong bagai non pinindang nyeli tum marong nyeli rong la pinian bela seme alang litum bhane li pini chini dulo ile tum minglong aso karbiang long a district kambang long aso kilom jo piglang arong pela to anu kedu asok kilu gulom zaman ko sonsi ki thekere pama ba ko sonsi bemariyat me ki jok pama pukala tum kama tham me pixi pini niro na humrilo pini litum dak sigarian se erong samyan se erong tharong phararong litum rong thong phanala litum mosori keron ini tu phana pacheton lo lasi ni litum ala litum phanda chorolo lasi lason alang litum ladak lahai rar phan kar biara phan ka hon ka jinsu ke du thek asolong ke ni litumta ansu se cherab dunji unon phitame ni litum cherab chetu dunji ala litum along sita la penala litumta ansu se klempon pamit pon bom po se ni litum pini pe nili kamra hen penala phan chorolo